Titan je najveći Saturnov satelit i svakako jedan od najzanimljivijih objekata u Sunčevom sistemu. U poslednje vreme u našoj laboratoriji značajnu pažnju smo posvetili proučavanjima planetarnih atmosferskih pražnjenja, a najveću pažnju zapravo smo posvetili proučavanjima pražnjenja u atmosferi Titana. Još od epohe Voyagera 1 i Voyagera 2 postepeno je sazrevalo uverenje da je atmosfera Titana zapravo jedan prebiotski reaktor u kome se jako lepo mogu proučavati procesi sinteze organskih molekula koji se nalaze u osnovi živog sveta. U tom smislu, u okviru astrobiološkog diskursa, atmosfera Titana se često poistovećuje sa atmosferom rane primordijalne Zemlje. Istraživanja u ovoj atmosferi su naravno od velikog značaja za razumevanje nastanka života. U Miller-Uryevom eksperimentu iz 50. godina napravljena je prva jedna simulacija u kojoj bi zapravo mogla da se proučava abiogeneza u jednoj smeši, redukujućoj smeši gasova koja se sastojala iz amonijaka, metana, vodene pare i vodonika. Propuštena su električna pražnjenja i proučavana je sinteza organskih molekula, pre svega aminokiselina. Atmosfera Titana je veoma gusta, sastoji se uglavnom iz azota i metana i većeg broja nitrila i ugljovodonika. I u ovoj atmosferi nastaju organski molekuli koje je Carl Sagan krajem 70. godina nazvao tolini. Upravo su proučavanje električnih pražnjenja u smešama ovih gasova zapravo jedan vrlo dobar metodološki pristup za proučavanje sinteze organskih molekula i zapravo atmosfera Titana je idealna sredina gde možemo da vidimo kako interaguju fizika plazme i astrobiologija. Titan je, kao što sam rekao, izuzetno zanimljiv objekat. Nakon Cassini-Huygens misije, koja se smatra jednom od najuspešnijih misija od svih koje su poslate za istraživanje Sunčevog sistema, postalo je jasno da je ovo objekat koji na izvestan način podsjeća na našu planetu. Na Titanu postoje i planine, i doline, i najverovatnije kriovulkani koji izbacuju metan i vodenu paru i neke druge organske molekule. I u tom smislu je veoma zanimljiv objekat. Titan je zapravo jedini objekat u Sunčevom sistemu gde postoje rezervoari tečnosti, s tim što umesto vode na Titanu postoje jezera i mora, reke u kojima se nalazi tečni metan i tečni etan. Takođe, na osnovu radarskih osmatranja postalo je jasno da u unutrašnjosti Titana se nalazi jedan veliki globalni okean koji se sastoji najverovatnije od vode. Činjenica da imamo organske molekule u atmosferi i veliki globalni okean u unutrašnjosti ove planete, baš kao u unutrašnjosti Evrope, Ganimeda, Kalista, Jupiterovih satelita, je, da kažemo, motivisala astrobiologe da proučavaju mehanizme za nastanak života u atmosferi ovog objekta. Površina Titana je veoma specifična, jedinstvena. Dakle, pritisak je nešto malo više nego na površini Zemlje, oko 1,5 bara, što znači otprilike kao na dnu bazena, recimo jednog olimpijskog bazena. Tako da je zapravo površina Titana idealno mesto za letenje. Tamo bismo mogli bez problema da letimo. Temperature su jako niske. Temperature su reda veličine oko 95 Kelvina.
i jasno je dakle da u ovakvim ekstremnim uslovima, ovako niskih temperatura, kompletna kinetika, hemija bi bile mnogo sporije u odnosu na odgovarajuće procese u atmosferi naše planete. U atmosferi Titana postoje specifične oblasti izmaglica i smoga koje se sastoje iz organskih molekula i ova materija pada na površinu Titana. Na Titanu postoje metanske kiše, dakle oblačni sistemi, i u tom smislu mi smo proučavali zapravo strimerska pražnjenja upravo u ovim metanskim oblacima koji se nalaze u troposferi. U višim slojevima atmosfere postoje oblaci koji se sastoje iz mnogo komplikovanijih i kompleksnijih organskih molekula kao što je benzen. Zapravo, ključni cilj našeg istraživanja bio je da pokušamo da odgonetnemo na tu misteriju na koju nismo dobili odgovor od strane Cassini-Huygens misije, da li električna munja zapravo postoji u atmosferi Titana ili ne. Dakle, mi smo izračunali kritična polja za pojavu i za nastanak strimerskih pražnjenja na osnovu lavina elektrona i izračunali smo, dakle, uslove koji su neophodni da budu ispunjeni da bi došlo do pojave električnih munja u atmosferi Titana. Dakle, to je jedan svet koji je potpuno fascinantan, o kome može mnogo da se govori i u koji je zaista apsolutno, da kažemo, jedan od prvih meta za buduća detaljna astrobiološka istraživanja u pogledu razumevanja mehanizama koji vode ka nastanku života.